سبها ججنا قربانيه آوارين کوبانی هید خودنه صالح و خجه جسر سبه ده آر گنده نان پنابران آمده دگنه صالح هفیر ودگه دبیجه و خجی لیوردگرینه و آگر خوشتگه به وی آگری نان دهیتا براشتن و با آگره کی دن کوبانی دشوته ما گنده سویدیه و پنابر بجه هشتن و بر خدا پرسوسه یک جه کمپین پنابران لباگوره پرسوسه دبر ریا عرفا ده هر جل جنان ده مروف دزانه گو اوج کوبانینه چادر جنایلونن و گرماهی چادران دهیلک و آواره ده سیا چادران ده لدر ورونن هر چقاس جیانا ده کونان ده نباش بجی لیدیسا بدست هر کسی ناکوه و مالباتا بدرگوش چادر بدست نخستنه و دنافبرا دو چادران ده هول ددن که هنک خارن آمده بکن. دیمین زاروکان و رفتار آوان وی روشا آلوز ناپجرین. یک جوان به کرتی روشی دده ناسین. ایواره گمینی دواتن تولی بو سبه قیسفا سرماده دچون تولی بو ریادن گوگش نسرینه و هیلانانا تولا گونیم گیرویان چند رومان کنه گوندی ما اونی گی قطرا پی مردانین گی غراده مگی چکرین گی دزین تولی چند گوند فجران تولی دیسا کت او گونده ما کت دست او پوجان مغرو بو دیسا اوانا گرد کودنا مال مگی فجراندن تولی هم ریویانا کوبانه تولی نیسکی کوبانا تا هم وکر در کتن اون دیبینم کنه چه حالی جی دوان مرجن آلوز ده هر خلق هول ده جیانا خبره ببه وامزانن هيرو عيدا يعني عيدك امزان بس زان فقط عيدا بس تكيف خوشي ما وتي خوشي ما وتكو امزار خوشا ببن وتكو ام بكنن وبخون وواخون وتشتال ما بيلي ناكري عراق یک رویا بیروت یک رویا امریکا و از یکی لال جهیشتن مجی لال خاطر کار رح خا خلاص کر خا گیهان دبر کنهای مری ساغ برچینا مری کشتن نظام داعش دگو مالی کردال ما حلاله ناموس کردال ما حلاله 40 سالی حیا 14 سالی ناموس کردال ما حلاله مالی کردال ما حلاله امیرات کرن امگی کوچبر کرن چارهیلی ما ده هاتما مدفعی تنما دبابا تنما صاروخ تنما یعنی ظلم و زور ما بود چارهیلی ما ده هاتن زاروکین کمپی دخوازن که مورالین مزنان بلند بکن و بزارغه خود گوتن ایمارولی میدیا و کی خسروین دین و آین من هر نشتمان مکمپا پنابران بجه هشت لپیلن دنگ زاروکان به سرودا عراقیب هر بردوان بو.
مچوی هموی داغه بنگه کیه زاروکین خواه جناو آگر رغاندنه و هر تشتی دن لپی خوشتیه بیکو پوشمان به یان جی لپی خواه بنره والله الشرقي دا جهيل السولاني وزغر دا داود قذفه هات لنقول ما كاتن قاد لنقول بخا كاتن سر بحيري كاتن باش مال خد قراج توشي كاتن او يلا ما حلال خاطر قد مال خا گشکی ما تر کن مزاری خا خلاص کرد ناموس می ستاره ما بس ناموس خا خلاص کرد حلال ما مال ما چی خاله دایی ما گیش نه خایشت ما يلا زاری خا خلاص کرد اون ناموس گی گرانتره مخسته بو سر خواه که جور دیسا بری خو بدن سینور و شوا خو الور درباس بکن شر شوه و ایریشن بالافرن هف پیمانی آن ناو نتوی بشوپینن جماره که او هنده مزنج آورین حریما کوبانی که نچار بسر باکوری کردستان درجیان پیدویا وان بری هر تشتی بخارنه جه او آلاوین نوستنی و درمانان هیا گروپه که جوانین سربخواه شف و روژا خواه به هفته گره ددن دکو آلیکاریا وی خلکی بکن وان بخواجی خیزان و مال هنه لی پرانیا دما خواه جه پنابران را ترخان دکن بأزمة دسي يعني بداياتي أمكن ريو ورنا منظمات حكمي شغلي ما يبارد تواصل مرة تشيبو يعني كأشخاص كمجموعة يعني إنه يا أخي هنتينا بري معلوماتي من شغلي أنا دبي واردة فأم تخازن واقعك هي أم نزون يعني أم دورة أم زانن تشتكي إعلام دبينين بس على أرض الواقع هناك ما جرّن مرة يردم كر ونجاهزن أم كجوان كوباني ما قام مجموعة كجروبا كبري أم هبالي هفن أم جاهزن يعني تشتري موارد خاصة شما معلومات خاصة نزح شو خاصة شو متوقع الكذا وزعبن المهم أما يدوني اثنين ملاتهم طبعا ما معلومات دونا وانا جي جور بي أساسي يعني موادنا طبعا بيشي هندك بتزوني مسألة منظمات قوانين وان هنا وتقارير خاصة فالمهم شغل جبرده دست بيبو أم داكاتنا بيها مشتاق قلتي سروجي وجندي سروجي أم خاجر رياض ما توضع وان ملات ماسك الكرة ما احتياجاتي وانا اساسي طبعا ام متصل اول باول بوجهات هدي جهه كي تنظيمي قالت ما منظماتهم خاطنا سروجي لقاء ما تشيبون بخات شنو واقعين ما بون اجتماعات متتاليه يعني اكثر من جهه سواء جهاتي هنا امبيجن منظمات الدولي ولا جهاتي امبيجن مجلس الوطني الكردي تشيكرن وائتلاف طبعا جيش بسرينات يعني بر لقاءات تشيبون لا تشتي هوني ارض الواقع كامل بصراحه نقول واجد تشيكي يعني ما بيان دنگ خواهان دیگه انه یا اخی مسئله روتین هذا وقت نابه با حالا که طارئه اسعافیه تهیوی منو تقریر اون رو جور نابه و روتین يعني ملت لشارع راد كافي ببطانيه مثلا ملتي برشيه دبي فورا ور قدم بكون بخواقع بين تشتكي بشارتي نما يعني جور اعلام نقل ده كيف تتوقع ملت كوباني جاران هنا بيكاري ام هو بون سف ام ملت حماس بكن يعني قال سوري جگی داره هات نجمع و کتا سال سیان جار کو ام بین ثوره سوریه بلش کری ام هو بون صف یاردمیش ملت را قدم بکن ملت حمص هات عراق هاتن حلب هاتن شام هاتن درع هاتن ما حساب خانه کرب و نروک و وره و امجی پنابر بن در لوما کو ام روک دست افتح وقت کو ام در باس حال ترکیب مجبوری ام پنابر بن ام هناك خورد يعني ناسيمه برا بهفرا هبو ما قول نابه يعني لازم ام لفرجي تشتكي بكن ماش خوبر يعني منظمات رما تيكليبون ما قول شي يردمي دست ما در که لازم ام جملتي را قدم بكن چند ريانم برده في قيفه بون به حوالي خي هلال احمر لتالي مدي انه وضع ملاتي كو درباسه حال تركي بو حال باكوري كردستان يعني لور شغل بيتره لور وشد كل لور ما نساق در باست کرن ما حالات اصاف تمال لور پر مانی تقریبا به ملت دا 65 مانی حیانه های ما تثبیت کری مانی السینیور به ملت دا تقریبا ده حالات وفات چی بون 11 حال بریندار و هناك دست قطبون هناك نق قطبون هم بون رو بون يعني
میسان به عمر مازن هبود در باست بون و نقاران وان در باست کرد زور چوک در باست بون مثلا پر انسان هبو کسی خاطر نه غراد ویراهانه مثلا چند تا کد دون سنه نکنه را که ما بیان در باست کرد و حیانه جین حوالی مالورن ام حق وان دی مقصرن او نه هین لورن يعني وكات الري حيجدان نوزدان هين هوالا مالورن هين دافي قيبنا عرض عشكن وخزمة تجملات رقم يعني حاليا نها مشهير بلاكر نها اوك بروجيكت بيش ما هي ام بين بلكي بطاني وسفنجان والحيفان جوار بلاكن وام نها كوري او كان انه ام حصر بكن كاملات ما كودش كاملات ما هذا كل سروجينا كل براجكنا كل علي جورن ايه شو هندر يعني ام داتا توب دكنها بيانات توب دكنا بيكو ام كنا بريخستن النتوير ام او بكن نعم نتوي انه ام بين وقص كسمه الفلان داره حاجياتي وني كم كنا من تشك جماره بالنوار جهين نفستنا وان د اودايك خراب ده كو كيمترين مرجن راحتيه تيدا نينن جبر كو دبن وان ده فرنا بشف و روش کار دکه و دنگ مکینه‌یان در فتا خوا نورمال ناهیله. ما تخواستم کاری که بکن جملات خوره و کاوری مگشت که برای پیشی بودن. تشکی برای گمر جیر حاضر کرد بتنه بود. ملت خودی لشارعان الحديقان الجامعان ام پیشیان ما تخواستم تشکی بکن. ما هدی ما تخواستم ناسيوم اب كثير جيتنا طبعا لامع هبو كاس ناس كرن بوار وقت بين اتصالاتنا كرن وعود نيتشي بون ام هاتن تشنج ما خاصن انهم بخل كيفر ببينن چقاس الجامعه هن الحديقه هن لغند سروجه چقاس هن ما بال كاريا كريه برما فرنيه دنگويا 24 ساعه دشغل دنگويا تم هي جورماجي جي وك عم باروانه جمار وان قشليه بهناوي هي جيتنا قام تدرون مجبور أبغى كتير دسمة الفرم مشتنا تمشي عمل درن سرسينور وتينام درن قندا وتينام بيتر الفرم نون زحمة بينا فرم تدبينه يعني شوية دبينه وقت بيجن مرة براستي بيجن وقتها قام بنرن وقت بيجن حياته مع الفرم ما كيف الفرم بمينن لازم أمشخار كاره كي ببينن أمشخار جبوا أمشي إيدنا زارك يخبي خدي بكن ببينه أبغى عمل كي طبيعي وقت بيجن تشكي قام حراجة في ذا بكن جاي بسين تنا ما هكذا دست سه پر دور لازم هم کاری کشخار بین زار که خواهد بکن حتی آنها پرج حوالی من این زار که خواب جی نکرنه لفر دچفن کاری خواب پلان دکن و بری خواه ددن کومن پنابران امجی جور چونه چایخانه ایرو تیما پزیشکان لورن گوی خوبخشانه آلیکاریا پنابران دکن روشة تندرستي أوجي وكا باشندين خرابة يعني عم دكارن في بيجن بي دي فين ملات إزاروكان إي بيران إي كالان ب بيوستين وانا تندرستي هنا درمان وان إي نخوشين كرونيك أنجو مزمن إي نخوشين كود في سرما هاندا تشيبي ام د مرحله کې ام به فصل د ندمابینا هاوینو پاییز ده افگیش کې کارن ببن کمپلکس و فاکتورین کو کارن یعنی ام به خرابیا کې چیکن هر وسا روشه تندرستی خرابه یعنی پی دی وی گلکن جبو درمین و جبو آلیکاری و شیوه آلیکاری نوێنەری کۆمەڵی پزیشکی کوردان لە سوید کە لەگەڵ نەخۆشخانەی تایبەتی سویدی لە هەولێر هاوکاری دەکەن و نەخۆشخانەی تایبەتی سویدی لە هەولێر چەترێکی دروست کردووە کە پێی دەرێن جوینت هێلپ فۆر کوردستان هەموو ئەو ڕێکخراوانەی کە دەیانەوێت هاریکاری کورد و کوردستان بدەن لە ژێرە چەترەی خڕدا بنەوە ئەمە خاڵسە ئەیدمان هەیە لە UK رایس فاوندیشن لە ئەمریکای و چەندە ڕێکخراوی دیکەش پێشتر لە برین باشوور خەریکی هاریکاری و ئێستا شەر خەریکین لە بۆ ئاوارەکانی شەنگاڵ کلینیکمان دانایە لە باجەت کەنداڵ نانەوەخانەمان لۆکردنەوە و کە ئەو لێ قەومانەی کوبانیش قەوما ویستمان بێین بزانین وەزعەکە کووە و بە چ شێوەیەکی دەتوانین هاوکاریان بکەین
و مەبەستەکەش ئەوەیە کە پەیوەندیەک وەک برین نێتوەرکێک دروست بکرێتن لەگەڵ کوردەکانی ڕۆژاوا ینی پزیشکەکانی ئاوارەی ڕۆژاوا کە لێرەنە و بە تەجروبەنە پزیشکەکانی باکوور ئەمەش چ لە پزیشکەکانی دەرەوە و چ پزیشکەکانی کوردستان ینی پێکەوە بزانین بە چ شێوەیەکی هاوکاری دەکەین. ji Pirsûsê derçûn ber bi gundê Mertsîmêlê ve. Mertsîmêl nêzîkî 8 kîlometr li rojhilatê Kobanî ye û di ber sînorê Tirkiyê de ye. Li bakurê xeta Şemendeferê binkeya eskerî ya Tirkiyê heye. Li vir jî bi sedan otomobîl, lorî, xeraze û alavên dinên kar di ber sînor de ne û desthilatdarên Tirkî nahêlin ew derbas bibin. Xwediyên wan alavan ji destpêka qeyrana Kobanî de di nav alavên xwe de dinivin. Berê xwarin ji wan re peyda dikirin, anha esker astengiyan ji wan re derdixin, nedikarin paş ve vegerin Daeş li pişt wan e û ne jî Tirkî wan dihêle derbas bibin. Xelk hewl dide ku xwarinê bigihîne xizmên xwe lê ne her carê rê didin. Raweste ji vir û pê ve cihê eskerî ye û derbasbûn qedexe ye. Serbazekî û leşgerekî ber bi me ve hatin û ferman dan ku em ji wir biçin. Em neçar bûn biçin pişta binkeya eskerî û ji wir ve temaşeyê rewşa gundê Mertsîmêlê û Kobanî bikin. Li bakurê sînor pêlên germa süriştî xuya dikirin. û ji Kobanî jî dumana reş bilind dibû. Cegera bajarekî Kurdistanê li ber çavê me dişewit de ye. Qet caran derfet peyda nebûbû ku ji vî alî de temaşeyî bedewbûna Kobanî bikim. Di van çend salên dawî de weke çêleka bişîr hinekan Kobanî bê ûjdan didoşa. Îro jî gurên hov ji seranserî cîhanê li ser Kobanî civiyane. Aliyekî laşê Kurdistanê wêran dibe. Eger ne sînor ba, ma kî dizane ku ev navçe dabeşkiriye li ser du welatên cuda, Sûriya û Tirkiye. Mertsîmêl bi temamî ji şîniyê xwe vala bûye û nîşana talanê ala Daeş li ser hewzê avê ye. Ji Mertsîmêlê ber bi Rojava ve. Gundê Dewşenê hê ji Kobanî ve nêzîktir e. Bi sedan otomobîl, otobûs, motorsîkil û gelek jî bi pê ji nêzik û ji dûr ji seranserî bakurê Kurdistanê li wir bûn û pêvajo dişopandin. Me dîsa pişta xwe da Kobanî li Pirsûsê hinek rojnamevan, parêzer û çalakvan rewşa birîna vekirî gotûbêj dikirin. Farûq Hacî Mistefa rojnamevan û çalakvan e çend caran digot Kobanî bê xwedê maye. Kobanî dê bibe derwazeya çareseriya pirsa tevahiya Sûriya. براستی وقت گنده مچو از کوبانی با ماجی دیساجی از بحث مازو از پنابرم یکش کوکه ده هلدکشه یعنی براستی وقت یک بی خدا دمینه یعنی بی خدا دمینه براستی ایما ام پاییزی را در باستن
بايز او با وعجاج او وشاندن بلغا امنها يعني بمعنى او وينايا او صورتا لسر متى تبقاندن يعني نزفستانج هم دبن غضبك مزن دا چه غضبك بی اراده خدای بوجه حتی کوبانی داویا فودایا سوریه پیشیالی کرنا سوریه اما ام ككرد ام بحوجي يك ايرادان بحوجي يك غوتارن بحوجي كو ام دوست دجمني خوش هفدرتن براستي حتى نها قيادام سياسي حتى في لحظه نه دوستي خواه ناصل و نه دجمني خواه ناصل افجي يك بو سبب كو ام بوارن شوطان ده برسا كوباني ده حتى نها هيزين تحالفه و دولتا تركي نلعبه حتى نها امو و تركابا ناس دي يعني نلعبن حتى نها ترك وعرب نلهبن براستي كوباني يعني نبست هنا ام تعزيكرن چه حكمتي رجلاتا نافيم وام ناف دولتي هي گيش كي تعزيكرن فرهاد باقر سروكي كومليا باريزرين كوبانيه دي چند سالين داويده اف كومله بوبو كلام لپیش دسلاتا ديفاكتو يا يكرنگ لكوباني بقدر هرم آمده کوبانی اختیار بو کو بشنگالا سوریه به و کو زانه همو شر کل سر جغرافیا سوری چه به شر بوکالتن يعني دخوازن اجندات خود و دره را درباس بکن چه اجندات ام بیجن مثلا ناونتوی چن اقلیمی چه دناوبر تفجر كردي دا تفجر كردي نبقندي مسألة دي لي هر ساعتها قدر واسبة فاتورة و بيتر جراند أنا براني جل ما هات بي آلي سينو كا أم دكانبن بتشرنجي في خلقي كانبن وجرينن ري وجر كا دكره تدي بريارك هاتي استاندنا بريارك عالم دنيا هاتي استاندنا هر كس دخوازه تبلي في هزه ببه و شر ترور بکه شر ارهاب بکه به هرم دا چما مطبخ سیاسی کردی نکانه خب مرکز القرار گینه و يعني في دولابي سرعتها وي زياده بكي كوباني ب 306 تا 400 حياني تبي او مزارع كوبيفا غريداي د نافبرا دروجادا دبن لبي في هيزي اسلامي متطرف دف بوخين كذا اف نمثلا هندك اف نئشگك يعني اف مرنك جوا گوندان را ج زاکیرا وان را ج هبونا وان را ج مال وان را ج هر يعني تنيبون اف گوندانا و انا هرين بخواه دوی دمكو ام دبيفن هرين بخواه يعني قال لك احياء وي تشونه وداعش دهندردا خلقي مي تيدا ماي اجبروا في اسيانه دكنا في برخدانه دكنا تين كشتنا وانا امرونشنا دنگي امبولانسان جنازه من تينا في علي سينورا يعني او خو مرنك وام دهيفيا كو ام دزانبن وي زاروكي ماي بخوشيكي راكن او جي وك من نبدن ام نكفنا عيني واشاشيه كو ريبر مكر داكشمش داكشمش ji Pirsûsê ber bi bajarê pêxemberan ve. Urfa li vir jî dêmên penaberên Kobanî diyar dikirin. Lê bi piranî cihê nivîstina wan ne cade û park û mizgeftin. Di nav dîwaran de di xaniyên kevn û pîs de nalîna Kobaniyan digihîşte ezmanan. Di vê avahiya sêqat de bêhna genî ji her derê dihat. Çi mercên bingehî yên jiyanê nebûn
6 مالبات دجین هر مالباتک تفی زاروکین خواه ده اودایه که ده و مترسیا که زاروک لسر نردوانان توشی قضایه که ببن هر دم نزیک آلاوین نانپیجی پیدا کرنه و حول ددن جیان بریه ببن دوی افرست تیره جل 6 مالباتان بکن محمد مسوی کوچه به شیوه خوی تایبت و به زمانه که تایبت در برینا روشیه دکر افندی متقربی آمدی جیران ما برازی منه پره برای منه آگو یالله لا خیر انشالله چه بود چه نبود لا گو یالله عالم گی در باز ریاد برای میوان ماشین خطه وگری هات جمع را کرد در بوسون تنه ما یوقعی در بوسون تنه ما یک متل خویانی یک باتونی خو چکر نموکیم هم ها نباو مرد سمیره مدی عالم پر لا گی در باز بنه و ما ممکن خود در باز کرد ویلی کرد و ما شلت ملتقا مولا برازی ما ما را کرد و هم چون فاتح همو ایدی نزکی وی باوری دبکو او پنابره او درفتن وگرا کوبانی روش به روش کمتر دبن مامکه کدا هرنه آهیرو واسبا او گندی رویانا جمعه او گندی رویانا جمعه هم هین دولا بر نانوشیوی هوندا کتنو جی هوندا کتنو خانه جوار چه دکنه شقی می پر بونگی على بونگی نوی ما بیشتن گی هاد نجار من دور مکوب بود بر ماله بود 10-15 ماکینان گی مال و زار و شعب این هم جوان تدارک دکنه تاشته و ناوران دکنه که هم که بخوده لبنه که کسی بری تفنیوانه کده یا مرا گوهنج برفر مرا گوهنج برفر یا ستاری رو هم کده برفر کزی گو ولا گو نخوا پیتر که فبیه ای که خلاص که خلاص نکی وی ببینه من نه حاضری خواهی خواره نکری من نه حاضری خواهی شلتا کری هم لاشه خواب چمته خواره بیا چمته خواره بیا نه دهات بر حدود مدی ماکینه بین استیر کن بر حدوده هیویا خطه نه بو نبو بره منه یه خودی منه یه خودی ماکینانی خودی کریانه آگو خط او گو تیل رو بو مخالی قلبان گو کواره گرتن جرد بردانتنه حالم شخار خالی قلبان و از بخواه چونگا کنه عرضی دیون از ورا کرم هم در بس بودم چونه ویله غراد میشونم اما چون شوی عجیبه و قوی نام ماکینانش برد شخصات مال و ماکینه و تشت میره و حقی ربطینیم برید و تنوی هم دارن دیگرین هم حال خواجه را ذکر دکن هم دیجین گی سر مرا دیگرین گی دعان دکن هم دیگرین سر بری خواه سر خوشکی خواه سر مال تالون سر ماکینه تالون خاطر مختوران پاتوسان درکتوران گی خانی نی گی مال نی شباب کسک پیشان نبود و حیان هاجی ای که برش مرا رو بی مری پینا هسته زفر وال مرا چرتن داره این حرب دبابه و مدفعینه و نظام چنه و سارق دت حقنا هولوان دخنا این بی ما پرکشتی این بی جوان مری این بی جمع مری نظام دوی قیزی که انتحار کرین هنکادا فجران دیه در راست علومه تلویزیونه و تلمپنانه از اوی در راستی نظامانی تیگوتن گور خوفی میکنول حمو حمسو حالا بی وگرتنی كيش كفاجري وقت تدومي ترسيد آب قطبي ناني قطبي كهربي قطبي كهري حري بسيغاكي تمولي ميلو داري ما غزل كدي تماما مولي خواب ساكن وكل هبونا ماجهم مال شنو ما أشلغي ما صالح كري أو مثلا غرضي ما عالم الجنة متاني گاوا گرمه پشتا خدا کوبانی دنگ توپان بلندتر دبو و کوبانی گاو بگاو ویران دبو لیروناهی ها چاوین زاروکان دگوت کوبانی دیجبن گاولان رابه دی بدوتر ببو زاروکن خلخو وگرینه افتنه سانجین زایننه